Mai ka kwai na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel pe tun re nei la mai thun riu da re sai me da ri chui na churu kum sing nei na chui na pungu the Gaanphiu Mail Tamenglong local newspaper king in Sam the call Infal me da ri chui na pungu Coordinating Committee on Manipur Integrity Rui Manipur Governor Ajay Kumar Balata Public Boycott Sukanthe Governor the Public Boycott Sukan Metai Goltavi Infal East Cow Shirui Festival Tat Khangkut Mai Chamla Minun Tuang Bas da Kham Kaina MST Bas Cow Manipur Tuna Hilau Meta Lagan Kan Meta Nuni Mak Mai Indao na Kuang Rigdai Nita Chat Lungkau Governor da apologize Sukang Demand Sukan Chwangi Tiki Governor Rui apologize Sumakan Mekau Kata Public Boycott Sukang May the Rick na punong sa indao kan ne. COCOMI Convener Kurizam Athaubari Press Conference ka Governor Rui Kuang Rigday na chat deadline tilaw mita Thau sulaw kan mak mita pian mak may indao kan ni Governor Rui la sapat magnaba may hay Administration ka gwangtang mak may lian may narap na Manipur dong mansay nun Rui kahaw mita thau sulaw mak may tanda ito na sa kan ne. Press Conference ka tay COCOMI Rui Governor the Public Cultural kani Civil platforms ka Rui boycott sukang lading la te tuna sakani Governor ti hai charai Rui pu phuam Rui pu kaw nu magi kumna mi hai Governor Republic apology sumaksan tat kai bampni tuna sakani mi da khaw COCOMI Rui side state wide mass agitation tat kai ni mailam ti thai padat kan thi agitation tai district way khaw rally torch procession sit in protest at kai khang sa indaw kani protest te kaloi na Raj Bhavan gut khang karam dat ni khani DC office koi khaw memoranda tipni tuna sakani COCOMI tung demand tay kaloi na Governor the Public Apology Tisu Khang Chief Secretary Security Advisor khani Director General of Police the resign Tisu Khang khani Goltabi khaw patkan mailam khaw Administrative Committee ka siam law meta lagan na retired High Court Hamid High Session Judge resign na Independent Inquiry tat kai khang kazaw kani COCOMI Rikaniu tong movement lam khaw sa inthan kan mi khaw Manipur khaw chu sang mai nai mi ta ka haw mak tong ra mi tiki Manipur tong identity da chakwang sulaw mak mita pian mak mai indaw bam chongi kumna kaniu khang inchup mai la san sulaw mak san agitation hai tat kai bam ni tuna sakane Ukrul May the Rick na paday. Jang pangu tat kai kan mai pangu tang mai state level Shirui Lily Festival. May the Rick na paday nung re chu sang na ngalaw kan thi. Shirui Lily Festival kau tay Zero kau Bombay Vikings kani local bands featureheads kani not funny re headlines sumai item lelaw kani. Ki May the Rick na paday in kap mai ting mi kau ting du kan may re organizer nun re ning may tay kung tangkan makhi tu na jam the re ti thai kani. State Festival kau tay SMC stage Ukrul re Miss Shirui Lily kum sing ni chu na pung la kani. Disti atokpam Devi le Esther sumung la kanay Rui first kani second runners up la kanay aside kumtong Shirui Lily Festival kautay cultural activities aquatic music Shirui Hills hiking traditional games fashion show sports activities cooking competition adventure sports local tong napkan competition sumai mun kathuang mai kani bai mai activities azu tatkay kani Shirui Lily Festival kumching na ni na pung khaw rai me suna Shirui Lily Literature Festival EBG 125 Hall Mission Compound alungtang Ukrul khaw lon sukane Ukrul May the Rick na paday. Arambay Tangles Copra Team Unit Ringun na tachat Rui Shirui Lily Festival. Ukrul District kau tat kaiba may lung kau Shirui Ching. Nagami Ram kau salay the red flag say tau na Nagami Gweta. Lung tipuam lokan may kau Government of People's Republic of Nagalim Wang Tangkul Region Secretariat Rui. Kuang Rigday na tachat lung kau apology sukang demand sukante. WTR Republic Statement Saturday nung tipatkan may kau Tangkul Territory kau salay the red flag say tau kan may tay Nagami da tau sumak na sumay tande. Salay the red flag hai tangku may nun tuang cultural, historical, hamid hai political le karyang kat na sini magi tu na sakani. Mitong flag say tau kan may kabam kani kagan hai chamagi. Chuzak may kani lung chak may lian na ngay ba may Shirui Lily Festival kau salay the red flag hai karyang magi tu na sakani. Arambay Tangol tung tan hai kakhan kay mak may dai thao mak may kani inpang mitong tan ni tu na sakani. Wang Tangkul Region tong social kani cultural protocols ta tuan may tan ni tuna sana Arambay Tangol tuang kakhan kay thai mak may tan khang ta lung hap may indawi tuna WTR Secretary tong statement kau ta hi kane kumna WTR ri Arambay Tangol ta kuang ritai na tachat lung kau public apology sukhang demand sukan the kumna mi tuang kaga lung kau apology sumage thai siswai may pabam nuwi tuna sakani Arambay Tangol tan te ri mansai azu kau lung pok may tilaw bam the kumna mi hai kagan kau Jaw silaw magi thai lat lupat bam nuwi tu na sakani inbu na WTR dong statement kau jai mi tong lat bam kau state authority rit lat bam akhat na sini sapat law magna bami tu na sakani
Infal May Derek Chuina Pungu. May Derek Chuina Pungu Sunday Kau COCOMI resign or Governor the public apology suwo to na demand suna. Infal Kau mass protest at Kai kan may Kau may pui ching re protest Kau kasaw law kani. Protest at Kai ba may nun tay re Raj Vavan Good Kang Kang La Gate Guang kan may Kau security nun le lat Kai kani. COCOMI tong protest ay security forces kani rapid action force nun re tingkan may Kau lat Kai kani. Mi Kau tay tear gas shells kani smoke bombs azu high protest at Kai ba may ding Kau kap kan may Kau may pui kan chanai kabiu kani protest kau tai mansai kang dai replacards kau governor the apologize sukang message azu hilauna sinlian kani khani chief secretary security advisor khani director general of police ani resign sukang demand sumailat azu hilauna sinlian kani mida kau COCOMI re asai khori thauna civil disobedient campaign hai PR administration ru khau tat kai khang ti thai kani COCOMI re central government offices ko ita cooperation team khang ti thai kani tiki protest tat kai bam mailung khau educational institutions sports healthcare banks postal services kani bai me essential services ko ita thu thingni dongra me tuna sa kani aizol me dari chuina pungu Mizoram government re Mizo Territorial Army Battalion kasiam khang proposal tiku kan mai khau Union Home Minister Amit Shah re machuang kan thi MTA da drugs trafficking khani law and order issue ta zausin khangi tuna sa kane Mizoram government tong senior officials re jam khau ti thai kan mai khau Chief Minister Lodu Huma re asai lo New Delhi good kan mai khau mi tuang lam hai Home Minister le ka phian kariu kan thi tuna sa kane kumna Home Minister re proposal da machuang kan mai khau Mizoram Chief Minister re thunku mai indau kane Mizo Territorial Army Battalion kasiam thawni mai hairui Mizo mai chabon nun khangtan in phang khang kadau cha mai tilau inbu nu mai tuang nai na bamthi khani national security khang chabon nun rui tan khang kadau cha mai dai la tau ni the tuna sa kani meeting khotai Amit Shah re Mizoram hai India khau chu jang liang mai state subam mi khau thunku mai indau kani tuna sa kani Tamenglong May Derek Chuina Padai Indigenous Women and Children Foundation Kani District Child Protection Unit le District Administration Tamenglong Kariuna Prevention of Child Marriage Lam Khau Tingmik Akhatwang Sensitization Program United Builders School Tamenglong Khau Saturday nung tai tat kai kan thi Sensitization Program tai allow mi biu nau kau biu mai tingkum tak mak mai nun rui nau kau nau lau mai gan khau si mai azu ariu nu mai lam khau awareness ti mai program suna tat kai kan chongi khatni mi tuang si mai ta na ba mai ti hai lagan khang khani si mai lam ti thai in bu lau khang tam mai akhat suna tat kai kan chongi sensitization program khotai nam than ngo ka mai assistant commissioner DC office re chief case suna gwang ka za lokani chief case the re lo kathan bharatiya naya sanhita for prevention of child marriage lam hi lau mi lam khau sa lokani Prevention of Child Marriage Khau Sensitization Program tat kai kan me khau tai and Abon Pau Christopher MES Journal Education Officer Tamenglong, Joshua Thuigong Pau Pamai MPS, Additional SP Tamenglong, Dr. Guikhanliu MG, MBBS Medical Officer Tamenglong District, Nodal Officer of National Viral Hepatitis Control Program, Tamenglong Khani Kalangai Poriap Mai Advocate General Secretary District Bar Association Tamenglong Kanuri, Facilitator Sulau Kane. Program called Child Marriage and Career, Child Marriage and Bharatiya Naya Samhita, Child Marriage and Health Effects Khatni, the Prohibition of Child Marriage Act Kumsingnay Nachuruk Lamkau, Facilitators Nun Min Na Dilaw Kani, Dr. Lungthu Yang Riamai, Principal, United Builders School Re, Kamung Khau Rulo Melat Salaw Kani, Kumna Kamung Khautai, Puipu, IWCF staff, JEDO staff, UBS teaching staff kani EMRS Tamenglong Higher Secondary School kani UBS kari class 9 kari 12 kuba mai incham na nun rei kwang kazaw law kani kage nai me jam ti thai pat mai napsam insan ni Atengba Centered NFSA napsam me tarik chit na chanai le chit na tachat kum singai na chit na pung khau insan pani tilaw mai ting mik lung khau hai gong la lo pu New allocation khang thu rap mage all ration card singwang mai hai mandatory ye amu lauriko kagan rui lau chuan khwang ru khoriting sin khwang thum ngan gabam rui council junction by ration agent Tamenglong ting nai lon maliang bu tarik chui na churup kum singnei na chui na pungu lau chuan kalan ting rai na ye ting sin singbang mong na ye maliang bu tarik chui na chanai kum singnei na chui na pungu lau chuan mong na ye kalan ting zin nai na ye Singbang muak na ye. Mai ku kwai na king in sui na king lau mi khanta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek ten rek ngan mak nga thon ku wei. Asai khang tu cham hai khori ngan lau thi. In thuan lau thuan khwang ru ma khai kai me kan rui king in sam da la kho thon ku thei.